tayetungura ngwe twina manu mingi benerizo bamkamana ijata nsasira ukabanyuwe n'umutima gwanje wema tagenda twimbe bambe twaturo mwihamba tayetungura ngwe twina manu mingi benerizo bamkamana ijata nsasira nkasho yamukabira kako cumura umutima gwanje buzima nkagira ukwimbisa Oko kwanje gakagatara mwana ganje nyowe Tumwenge wange mukamani watiri mkumi Mukama wane satura Umutima kwanje buzima nkagira kwimbisa Oko kwanje gakagatara mwana ganje buzima Timpiha zange mukamani waboye yende Mukama tata nsatura Umutima kwanje buzima nkagira kwitungura Uko kwanje gakagatara mwana ganje nyowe Itungo ryanjye mukamani waboye kumiri Waburi kamutandikira kumurwanda kinana neza Ikanye n'imyaka 20 Uko akabiri ndio mfite imyaka 9 Ono mujabura hagatangize Isima ranga mulonga umuyisa kunyuguraho ukajya kwata rusalimu amana gabaye make inyugu zo mbisha nibi hatu birema imureba kuntazana hariya mutagera mu yigi y'umwanya muri hata umwanya rero mulonga y'urukundo umwe n'uraha haki aho kongani isima ranga mu gishobo ntaga simo kubarinda abo twatandukanye nabo kureba nayo kundi aho twashangira abarotatu n'abagusa n'abakayiguru kandi hariho n'abagusa bahanga kigenzere n'abakayiguru hanga sibe nimbere zo mwanya w'ishyikiza cyangwa munonga abo kuba ukayija aho mushomesa wagure bitubu mbeze ushobo bwahure uke ushobo yanjye yona Deja natungero ushobora gusoma diplome yo gushomesa Deja natungero ushobora gusoma degree Yego umwanya wo kwihakenana neza okuke kumiberesha kandi turafuzo bakokura rero kumvisa daza musekene rona humuri abo cyo mwanya wo yeziki sabunga mwire kigwakoze ro bagarakanye wewe nahandi kumpigere yo no kuyakure kokatinga bwabo kwatinti nangireyo ahiri kumanyana Kweli sema ranguka bakinize ni mabanizere okureba ngo basakuga nuko nakubu ando kureba cyuma ando kushobora cyo kusibara hano ngo sasa kwa kweli ara umwana wo Yesu Kristo ubukasigo pesa tugereyoda akeza wese kwakanisha kuboze bibi koshingeza ngo sabuza kugengwa urebe ngo basaba bose bese no kwera Washubuye kutekereza cyane bataho kwatubeka sa Kristo wabuleta kuzigeseri nekurusya bino kwikiza bino kushobora kwaso kandi basibirizo gukunda abantu bashyumuzi y'abagaragaraho bategekere hamwe n'ayo gusiga utaho aho Yesu Kristo mukabonye Amina Bahanga ushobozi bw'umutapa umwese w'ushobora kandi ushobora kunyuraho niyo muganga bakwikiza kandi yo kuzuka kwawe ushobora baba bashaka kuza kukwera kwibindi yabo zaruba kandi komoyo ariko kandi twacengera zo yibirize ngo kwaraganishe umwana w'ukunda blonga ya gerati mushabe byahaba mushere byazura Uyiguze ugiye rubafa boye twabakushabutwe abarushera tuzore kandi abarukwiguzo tuyigureho abana bahawe umushahara utongo muze kwa kumwiguru wanyubone tutambuka mu utangwaraganishe ahubwo Kristo ukamwiguru Amina Urumva kwera wewe kumukirike kanisa Veni kuzi apende na kumshomei Yesu Yesu
imbaho n'abakozi ya Kristo asiba hantu n'uzungu imbere barahabwa kwirindira amagara ishima kugira ngo atongereyo imyaka y'umuhisho bakeneye mugereba abana ntabwo bakire abashuma imikamo y'ifu neza turasaba wize usimbireho bantu Ayisukunzi yanjye ahugira iwe akuba maganya rera ku bintu biseshereka ari mushukishereka bireke kubika umwana n'iy'umuntu ukwera umwana w'umutasi w'umuvuzi wa Kristo kandi umutaka musekuru no kubatifu gatatu abakuta abantu warumuna Rwanda mashaje n'ibinese rasana sirango kandi faruma ryo mu Rwanda muri mwese rwa Kristo urugero rw'amagara. Amen.